Umholi welihlelo umfana Nkositha Nzile lo indvuna yayitasekhaya ubese ucela amacembu akuleli kokuthi athokomalise umcimbi. Kuqaleke Hlabani takuleli temculo wegospel kazi loqale enkundleni kube ngumhlabeleli Linda Dlamini. Kunyaka wethu wakhanjelwa kusimaka kithi lona kunyaka wethu swasile wakhunjulwa yengamazulu kithi lona kunyaka wethu wakhanjelwa kusimakade kunyaka wethu lona kunyaka wethu lona siyakhunjulwa kunyaka wethu lona kunyaka wekhanjelwa ayikho kunyaka wethu lona ithupila swasile siyabonga khona kunyaka wethu lona kunyaka wekhanjelwa kusimakade isikhonyane awubesifikile awusathatha bonke sabhubhisa nasinyembezi besikudla kwethu eyubusuku nasemini angithi ngishayela abangani ngingolamba ngaliphenduli awuthi umbhalele imeseji afunde njengaphenduli kodwa siyabonga yaNkulunkulu waSwazileni siyabonga Jehova ababa siyabonga isikhathi sethu lesi uyahlangana Swazileni siyakhunjulwa amazulu isikhathi sethu lesi
Swaziland, ngamaZulu, sithi lana kumnyaka wethu wakhanjelwa kuSimakade. Kithi lana kumnyaka wethu lo wakhunjulwa ngamaZulu, sithi lana kumnyaka wethu wakhanjelwa kuSimakade. enkundleni